Taksir. Kantelik. Taqdir деген ушул экен. Siz кулайты карабай бизди желдеттин алдына салып беребиз деп буйрук чыгардыңыз эле. Тaqdir деген тaqdir экен. Биз эмес, siz желдеттин алдына түшүп калдыңыз. Атайым мага Нусуптун башын кесип алла деп Бактияр Шералихан мына буйрук жибериптир. Эмне? Таксыр, чуу көтөрбөңүз. Эч пайдасы жок. Желдет, Наппай тақсыр. кайдан алдың бул жарлыкты? Дивандан. Алдаярдын өз колунан. Чын экен бу. Желдет, Угуп жатам тақсыр. чоктун бет маңдайын илинип турчу. Чокой чалдыкпадыбы көзүңө? Жок. Көрө албадым. Желдет, Угуп жатам тақсыр. диванда мусулман кул да бар бекен. Жок. Көрө албадым. Чаңжалды баштаган ошол өзү. Карачы, жылаандан сак. Ушул иш жүзөгө ашып кетсе ичинде ашпай калса тышында калмакчы. Тагдыр ушулар. Тагдырдан ким качып кутулган? Ушентип буйрукту Шералдын өз колунан алдым дечи, желдетим. Ооба тақсыр. Мен тузума койдум. Тузум ураар. Эмгегим ураа. Мен кетермин. Мени кетирген колдор көп узабай аны да жолуна салышар. Тақсыр. Мени эрте кайт деген. Кайтпасам Сен эмне айып? Тез кайткың келсе тез кайт. Кылган ишиңди билесиң. Мейли. Мен 2 рекет намаз окуп алайын. Чыдасаң намаз бүткүчө күт. Чыдабасаң оң жагыма ыр-кар кылып салам бергенде кир. Ошол. Ишиңди бүткөр. кут болот тақсыр. Чыкпайсыз Таксыр. Эч жакка чыкпайсыз. Күндү бир карап алайын. Алдымда тоспон адам болбосун. Даарат алып алайын. Кыянаттык кылба кайра.
Uşak, Yapmay taksir. celletkaç. Baktın içine gelsin. Ben Jarayt. namazda gök çok koy. Jarayt taksir. Benim önümge uğratkanım benim camanlığımdan emez. Benim katalığım emez. Har geldi. Büyük doğuda жүргөнүм Martavan götөрülgөнü oldu. Büyük toğdan turup sunsam kolumdu bir toğa jetkeni, dankımdın alыс ketkeni oldu. Bir toğdan turup kıykırsam bir toğunun giyigi ürkkөнü, biyiligim çoң болгону oldu. Bahar geldi. Bahar özümce uğurganday geldi. Attың. Attың ошондо түзүк моокум канбай калды эле. Al da geldi. Al da geldi. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah.